Kuma mewani masaku nginya megwani mwingi nando maito. Kuma kalawa Kitui nginya kalawa ni Mboni ni mamukonyo wa Mbaito. Kuma chaume Tala nginya chaume Makueni ziawa ii ni Situ. Kuma Kathiani Mwingi nginya Kathiani Masako ni Mbaito. Kuma Kaewa Masinga nginya Kaewa Masaku ni Mbaito. Kuma Mutitu wa Ndoa Kitui nginya Mutitu wa Ndei Makueni Mbai ni Yito. Kila vando Mbaito FM twina mithiomo ya ukuvikia. Makueni na isio ila ithengeanie twithukiisye kwisila ithimoni cia 105 FM. Muingi na mawithi lukomayo twithukiisye nthini wa ithimo cia 105 FM. Masako ilovi na ndivo siayo twithukiisye kwisila 95 FM. Mbai iyumba umbwa ni Mbaito FM kitindo kito kimuma. Enjoy your marriage with your youthful wife. Ile kwa sa youthful ni kwenda kwa ngai andu matwane me of the same age. Muka waku wa udho Ila tu kwa siya same age twinena andu matianite not more than 10 years. Juu andu mundu kotite na miaka 10 ndautite muno. No andu witho ya betoga 10 ni andu mutu onyaithu o mwatha ukie yukwangeleka ni father akumiaka 10 ni mbinge aye father mbinge siana isu siana imwe kana kasi iwe na kangike miaka 10 manene ba imwe na andu asu in one way or another kwe kunuma koma ni ausene maka koma ni maiko na liso maka koma ni madhaune no maka koma ni skulu nuweze uwe miaka kwaya ambe au kuakake kanini akailela ketu pepa andumeku makambe dhau akuete nono ndono kalumia na mayambe ya udhauka you father kana kalaka sewe we miaka 10 nikakonie ne manaike ba mwanako ke standard 1 na ku standard labda 8 kana tu wejola wa etu na ku 7 na ku 7 no kwezi nesu na to meta ngapi komanata yani kisirwa kana kimbaka me onoya ningania na umete bana nuza ukamubila ni mutangazi ni weka nupese lakini pesiana ita wewe unaenda baba wewe unadi baba atakienda kama na yukana kwa father ona yu inena chawo tio kwangelekanyo ila tukuyana with ya mabinda maingi siana sio koso la matiani tevi ndani yu edama yai na yeso be binda meta nisi edani makomani yikakona ni meta mono ikwe kukomani peo banu nono mwema same cup na nimo asuwa ile ndo banda kibeti chako kiujandilika kwa ya mazitonge watu ineza sia kwaya aya iko ni ya makuna tukakomania na Yesu ni tukakoma ni wana Yesu ya weka mwili tu yuolota na ibanga na ukunithiti tukakomania na kuineja kibaba ine kiembeni anadwalangi mayo kwatia aja baba arunewe maina tukakomania na Yesu kibaba ine hata pia mwetu tukomania kibaba ine wenga niendo inde tukakomania kiembeni ni mama mwetia na ni wabanga ndate na ni mundu munene kwa ya master tukakomania na Yesu ni tukakomania na Yesu ayamba pausi ainganya waina kibaba ende ile mami na ndilo kai wadhabu kaliza ni walikile tena ni kwa wadhabu webo na ndo ingela mama nya kola na kukoma na imwana na 8 mama nya na sia kwa yani oba madhauni baskulu ne na ni moto tunena munokumanyana twinena tuyasia ila gap age ya ndo ala meushia maundu maingi in common na batena gap twinena tuyasia mutumia mokoti te mwetu na miaka 30 kana miaka 40 mwetu usio akoma nake mwe wake ndo maokwata ni walioka kind father te yasia you kene ke ochano manjani
opa mana kusije siana siaku dusi ila tunena ketu inena museyo na kutu ikuelesya nikenda umanye mwana wakula wasye January ila binda wasya ni komo ona kuimbeza sya hospitali ila wakula sya muka yake mwana umanye ni affectiwe imanywe yo yeka andwa kwithi wa me hard working nimesa kwitha atongoi undume tasia ni wendete kusoma dia na ni wendete kusoma lakini da criticize ya others na no criticize ya muno others na ekangu ta father na ukibwedu case ya mundu ula always with a critical criticize others andu maiba tanake mundu wa criticize sazi kondo kega saji ndo na mundu azikanesa andu maikalana nake mana kuma kadikono gwa nuwe kwa emosise manengo tongoi ni wanango tongoi ni matwana maitwawa na maisi asiana na hera kasi ya January kaike uana nake nundu masia itwe mwei umwe Mbaito FM leo ndo manai naoka na gaga dia wai kembo masiku meriki na gaino jelo ukeme masiku meitu ka meyele kana gaibia okene bindezingi Anagana kakajia wakaya katia leti ya kaidi kuingo takuremba pesi kiteta ikiaka. Okay. Mbaito FM leo? Yu kuli hapa nati. Na madam rafiki wa mkaya. Na editu na mume editu mwanga. Aka muwa. Yu nalamu tege uzuna kama na editu pigana nundu editu nya mume. Hello Mbaito FM. Wanduba jeleni isa wanduba sikule yakwa nile ninze ngeke ni mundu ke okile wa mwiki yambete izile imozike oliga kana ni chao aike ukolezi aita watu ike imo wako kwanza ndenda ukuona na izile wake ukana utamwiki tondo izile ya kwanza okai wangendo itani ya gwethina ni mwo okay unana talisa ene wene Lois okay ya kane kuja kule ili ate okay kwi mesi sidio tofauti no idi atikirio chake dekane no ruo matrie tondo nesibe family itosa asia na sianza na sisia na sia mususu iko maanza kuni kumaanisha au mama mususu baito aibe tisina siana na kuwa kwa mususu ona motoa na waema tia kana kene ba uno hivi ya yuki uno video cha mususu no babe musungi na go kwa mususu no itewa na moto anaso yesa kwema niki kwa kuno maitonga amali na mama adeana otokazi mokesotunga mali ole maimetikela na usuni mususu kondo kulia nondo babe na siana kibe nyawo areto musifulani na moto anawae matundu itumita rukeka na we matani siana mume na kitemwe achusi kumufoni na atawena atonga mbuyo lakini ando haya mamelea mama asema moto yene kuzani muonete kibeti ya na kiucha dara kili una we mundu mukari atwa na kula wawe asia na ke mume kuwa matani sia na ke atwa na atheana lakini niwe si mundu mukaya ni watu iwe na asia na ngi kula watu iwe na Timothy nandaze kanondo mundu mukatasia wakeli nao siano nini maila siumete na nyaku ya wareto mbene yu umonde sikuye nitwane tena na makatwawa moma kadhe anaba kitambo sungia makulu asu onaeba kana ni kainde kusiawa ni kasiawa January keva ona moito na Mwikalile watwana twa January kuindwa kwanza ni mathina ma January makubitu cha matuko kwisaiki wawo ni mathina ma January nondo eitwe kuyana na matuko ila ikenda ni January kukana kaukethwa na characteristics na Mwikalile ya January yo nadhani kila kunengwa kusiona kwithi ya nukuma yulo kwethe wa sieni ngayula watumbie wese mawonzu maito maito ni watu ni munengae mwana wambe nikana tumande otondo muthukumi wa Balamu Eliesa abika kithimane amwiye ngai wanenga mundu muka uili usuni we ukethwa muka wa bwana wa mwana wa bwana wakwa namba ya keli numanya masyathi na mabinda ukethwa wina condition siaku
kana maundu maku ala uyete utona umana uenda character kana mwikalilo iliona no yambe ya uthuima mundu muka wambe wethe osumu ibatana weyoza wakeli uithuima wethe akindu kina tiyo batana wakatatu nandu kotse aka ukombeza bali umwe na nundu benga iwa mwetia ngainda wekovine nomba ka ulidi kana utwae ikwangeleka ni referend no kutwa kibeti no ke kana chona mukazi asiana na uisa kuona kiteke sio mwazi isiana na maya with the right partner bandu ainge maketa ukeuka ainge maketa ukeuka ainge maketa ukeuka makosa mweyungi either nundu wa gitindo nundu wa undu ende na ukua amakeleko kiende kana kona kakisungwa kakasiango kana akona nana undu meika mena tusungwa twarone na kiayambelelia mundu kupinduka kwake nomba kabetho environment yena influence mundu itawa Kaba Boys Band kana chalo asie madamu munyanya wake na asia atwaitwe ni muume umuthinasia ona numu ya no kumua ethiwa ni batonyeka ni methiwe na mundu witawa Menda mundu muko ethiwe na mutai kila kingi ndakastate kwetela muume amuae kana mubuwe kinyamu ni a report muume bala wailite o report wa serikalini nundu mundu uko threaten akakwa ndukose to kawaida nutonya kuisa kwika ki ukutabia kwa report ki polisi nikenda withiwe nibesikiwe ukowa mundu umone wakwa kila kingi wona ni kwathuka akaingi metha mateoi withi autwaitwe ni mume waku ngonthuku wilie no imwetela ukune kana wimwetela kwike wona kwathuka kia wambo kwibitha neloke sona kwa lela nena nyai musisie ni thina mwao duba wa jeleni kana se ekulia nikikwithitwo ila mweke ana mbete mundu mukaichenja itho abuga limu na yiba na chongo chumu imwe ni momanisyo manda imoni na ingi ni momanisyo malika mundu akazia yu ndi pandu nevi nina atue ndeze ngwatelete ba lakini nundu nunde ye na niwaiba mali na atue kawaku utaona cha mutema kuni yu uno manisyo wa satani uno manisyo wa mumaitha kuataka mesi keka ni batone ka ila wona ndalili tai weta Menda wenyu wa mutwano muketa pastor waku no yoso atuengea makwewa muyika lona asie yoba mwe onge wasia mugo na ngai imutevese mwali kamboyani na kuboya na kumwiso bangai ndale awaliola ula wa mwiso eta wa Louis Kavita anena asia misimo misi na nichawe yisithio ukethia siana sia musio su yithinza kana siana sianza ili kamusinusu na yuke kamba keile ni kana thiwa musiula watu awandwa athewa siana ila wasia musinusu na sio sietwa ambo isiandeo kana sietheawa yu akolia fate ya siana yi yoji bani sieli tothea ba mali sietwa ba na siekata nundu nyinya wo ailio reference yu ndo ne o we uito we bondene yumesi mingi letete kila siana kumanza siana kutwawa kwene thithwa ana ithitu maingie na mainga kithito alani tukwa kithiomo kingi che kanisa te asia mathabau moke lilwe pe mathabau moke na mathabau ni matea na ni matona utuma siana ikwa na maundu mathugu makekeka yu mundu muko wathi kutwawa kungi na musione walea ulithewa na alama endi utwa mwetu uyetina kila tetikulia siana iyeke kuangaika siekale bala siasia iwe nikana maundu makweka mipango ya mitwano yo na siathisio musio siasia iwe
ukwatilile tikwangeleka nyonde umakwa kalama na nathi na atwa wani mutumi ongita kaleli na twa siasiana bau ndo iseju pa baimbu pa indeo yetwa wakwito mbayo za atwa itwa ni kalama yusiana sia musizu ndo siya ile toto iwandeo na sio itwa ya itwa ndeo ni sio luisho kukolia yusiana isi asia wa musieni wakele makosa ulawa utulwa muti ni nyawo na yume ikalo ginaka kwe iswe madhabao nondo ni madhabao mamu siusu metele akwe no sia wake oyambe ya ulika maimane ginandu waje tuweke manzo nani kwa tendi pe andu matetheka otondu pe andu tukuona mambi ya kwenda kwa liula mendeleyo menda kumusioke ya mwei na usuni wotanu ito niwe maana makilungicha Mbusi Sya Thayu mitamboni Mbaito FM wala indi tuku ni anzo mandi pa una lilikana ni na mo mitamboni Reverend Dr. Kalama Bite Pastor Grace Kalama ni tawa Mesha Kaleli kitindo kito kimuma.